Ibihe byiza aho ukomeje gukurikira Zola Hub, hano niho uzajya ubona byinshi bigiye bitandukanye utigeze wumva ahandi hose kuri ino si ya siporo muri rusange. Ngewe ugusuhuza nitwa Kayiranga Sam, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Zola the analyst, akaba aje kukwanariza kwita analize zigiye zitandukanye byinshi utamenye ku mukino w'ikipe ya Arsenal ndetse na Tottenham Hotspur. Hariya ni kuri Tottenham Hotspur Stadium, ni umukino wa North London Derby wari wahuje imbaga nyinshi cyane. Benshi bari biteze ko ikipe ya Arsenal ishobora kuhagwa, kimwe n'ikipe ya Tottenham nayo itameze neza muri ino minsi. Ikipe ya Arsenal yaje idafite abakinnyi nyizamamba nka Declan Rice ndetse na Martin Odegaard, gusa ntibyaje kurangira n'ubundi benshi nk'uko bari babyiteze ko Arsenal iraza gutsikira. Byaje kurangira ikipe ya Arsenal itsinze igitego kimwe. Hanyuma Zora, ndagira ngo ntangire nkubaza, ikipe ya Arsenal kuri wowe wabonye yinjiye mu mukino gute? Ikipe ya Arsenal uko yinjiye mu mukino niko benshi bari bayiteze. Yes, Sam murakoze cyane. Navuga ko Arsenal yari yarebye inzitizi zose zibegereye kandi bari bazi icyo buri wese abatekerezaho kuza imbere ya Tottenham mu rugo iwayo badafite bamwe mu bakinnyi b'ingenzi bayo barimo Captain Odegaard ndetse na Declan Rice, umwe mu bakinnyi utatinya kuvuga ko ari mu midfielder beza ku isi ubu ngubu, kuko nta kipe n'imwe wambwira ngo yajyamo abure umwanya wo gukina. Urumva rero kuza imbere ya Tottenham udafite inkingi zawe za mwamba uza wikandagira. Gusa ikipe ya Arsenal navuga ko yagaragaje mentality yo hejuru kuri squad yabo ntoya, bakoze icyo bagombaga gukora nk'abatitle contenders niba koko bashakaga gukomeza course nk'iyo bamaze imyaka 2 ishize barimo. Navuga ko iyi yari yindi challenge twari twiteze kubona kuri Mikel Arteta ndetse n'abasore be. Hanyuma nyemerera nkubaze Zola, ku munota 64 nibwo ibintu byaje guhindura isura, aho ikipe ya Arsenal yaje kubona igitego cyayo cya mbere. Witwa Gabriel Magalhaes, umunyabrazil, yaje kuba abona igitego kiwe cy'umutwe. Ibintu biza guhindura isura, ikipe ya Arsenal iza kuyobora n'igitego kimwe, aho ari nako umukino uza kurangira. So ndagira ngo umbwire kuri performance y'umukinnyi Gabriel Magalhaes, n'umukinnyi wabonye gute umukino we, yawitwayemo gute, cyane ko nabonye no mu bagize amanota menshi ugereranyije n'ama y'amanota batanga kuri match muri rusange. Gabriel Magalhaes niki cyahindutse kuri we ku buryo aza ari nawe utuma Arsenal ibona amanota 3 muri rusange? Yes, Sam, nk'uko ubizi umukinnyi Gabriel Magalhaes ni umukinnyi mwiza ku mipira yo hejuru mu kirere. Ku ndeshyo ye umupira wamusanze ahagaze wenyine, nta kindi yari gukora uretse kugukubita free header y'ubugome nk'iriya. Gusa navuga ko yagize na match nziza muri rusange, kuko we na bagenzi be bo muri defense ya Arsenal bitwaye neza kuba batinjijwe igitego n'iriya Spurs yari yabacurikiye ikibuga kuriya. Navuga ko byabaye byiza ku ruhande rwabo, kuko mbere ya kiriya gitego Arsenal nta muntu utabibonye ko yari yasumbirijwe. Tottenham yari yabarushije hagati mu kibuga ku buryo bugaragara, gusa iriya free header ya Big Gabi yabibakoreye kabisa ku munota wa 64 bituma abona man of the match na rate y'amanota 9/10. Urumva ni ibintu byiza ku ruhande rwa Gabriel Magalhaes no gukomeza kuzamura icyizere mbere ya boss we Mikel Arteta. Urakoze cyane Arsene. Ikindi nakongeraho nuko uwitwa Gabriel Magalhaes mu mikino amaze gukina ikipe ya Arsenal amaze gutsinda ibitego 15 muri rusange, ibitego 10 byose akaba ari iby'umutwe. Byumvikana ko uyu mukinnyi ku kintu cyitwa ku mutwe kuri corner ndetse no ku makufra hamwe mbese muri rusange set pieces, uyu mukinnyi arindwa mubi cyane. Hanyuma reka nanone nkubaze ikibazo gikurikira. Ikipe ya Arsenal yaje nk'uko twabivuze ifite imbogamizi z'abakinnyi baburaga, cyane cyane abo mu kibuga hagati nka Captain Martin Odegaard ndetse na Declan Rice. Ese ubona ari iki umutoza Mikel Arteta yaje kwifashisha kugira ngo azibe icyuho cyo kugira ngo ikipe ya Arsenal ikine idafite abo hagati bayo bakomeye, ariko n'ubundi birangire yitwaye neza muri rusange? Yes, Sam, navuga ko Arteta abantu benshi bamushinja kudahindura ikipe ngo akore ama rotation.
gusa ubu yisanze muri situation ibimuforsa. Wabonye ko no mu kibuga hagati icyuho cyagaragaye, cyane cyane nko ku mukinnyi Jorginho wabonaga ko ari kurakinga fitness. Navuga ko ari nawe wagize rate iri hasi ku ruhande rwa Arsenal, we na mugenzi we Leandro Trossard ubona ko byari byanze. Gusa nakubwira ko ikintu cyafashije Arsenal, nk'uko n'umutoza wa Tottenham yari yabivuze mbere y'umukino, ngo arabizi ko agiye gukina n'ikipe ifite abakinnyi bafite winning mentality. So ni nacyo cyabaye muri game hagati. Gusa sinakwibagirwa no kuvuga kuri iriya defensive line yose, nk'umukinnyi Julian Timber wongeye kwerekana ko ari umukinnyi w'umutekinisiye cyane, ndetse na partnership ya Gabriel na Saliba ikomeje gushimangira ko ari Samford kabisa. Ndetse n'umuzamu David Raya nge mvuga ko ari nawe wa mbere muri Premier League kugeza ubu. Ku ruhande rwanjye uko mbibona, navuga ko ibyo bintu bibiri birimo winning mentality imaze kugera ku bakinnyi ba Arsenal bose, ndetse na defense nziza, aribyo byafashije Arsenal gutambuka imbere ya Tottenham yari yabarushije, bigaragarira buri wese. Gusa defense nziza, abakinnyi bazi icyo bashaka, bafite igikombe mu mutwe, byatumye bakorana ishyaka cyane barusha Tottenham. Iyo mentality yonyine navuga ko aribyo byabaye itandukaniro. Urakoze cyane Kazora. Ikindi nakongera ni uko iyi kipe ya Arsenal ubu ngubu yafashe umwanya wa kabiri kuri iki kipe ya Manchester City. Biteganyijwe ko bizabura muri weekend itaha umukino wa shampiyona n'ubundi. Icyo navuga ni uko ikipe isabwa gushyira imbaraga nyinshi kandi ikitegura uno mukino kugira ngo ikomeze igire iyo winning mentality mu gihe itegereje ko abakinnyi bayo bagiye banagaruka, cyane yuko muri ino minsi imikino igiye kwiyongera cyane. Champions League urabishi yagarutse muri kino cyumweru, kandi ikipe ya Arsenal ifite kujya gusura ikipe ya Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bivuze ko rero ikipe ya Arsenal ifite akazi kenshi, bivuze ko bagomba gukoresha imbaraga nyinshi cyane, ariko nanone banizigama bitewe n'imikino ya Premier League mwese murayizi. Ikindi kandi ni uko nashimira abakomeje kudukurikirana, mukore follow kuri ino channel yacu ya Zola Hub, mukomeze mukurikirane cyane, hanyuma ibintu bigende neza 5 kuri 5. Murakoze, ciao ciao.